Alright guys, welcome to my YouTube channel. Nandito naman tayo sa Magalang Public Market. Magtatanong na naman tayo dito kung sino yung gusto nila mag-president at vice president sa ating Cali Survey part 9. Okay, kasama ko nga pala si Dede. Nakalista natin ngayon. Napang hinintay natin. Umpisahan na natin, let's go. Sir, good afternoon sir. Pwede yung survey sir? Tanong lang kami sir kung may presidente na kayo ngayong election sir? Tsaka vice president? Kung sino? Iba-ibang presidente namin dito eh. Ha? Hindi kami para-para sa presidente. Sino po? Pili kayo sir. Lenny, Bongbong, si Pacquiao, si Isko. Malakas dito, si Lenny tsaka si Pacquiao. Sa'yo sir? Sino sa'yo? Ako sir, BBM. BBM ka sir? Oh, BBM. BBM. Oh. Vice president mo sir? Siyempre, Sara. Sara. Oh, BBM. BOD ko si Bruce Lee. Oh, BBM tsaka Sara. Yan. Sa'yo sir? Sa'yo po? BBM din ako. BBM din. BBM din ako. Anong masabi mo sir sa sinasabi nilang Pampanga daw, Pinglawan? Dito to yun? Dito tuyo. Dito to yun. Pero no comment ako doon. Kaya sir, ma'am, baka meron na kayong presidente tsaka vice. Baka sir? Wala. O, dito naman, Pampanga. Magalang. Ayun, ayun, sabihin nyo. Survey lang to sa YouTube. Ay, tinatanong ka. YouTube lang to. Kung sino mo, papiliin mo din, papiliin mo din. Oh, ayan, sa YouTube lang to. Oh, pili ka. Lenny, Pacquiao. Ako may Christmas mo. Hindi mo, bibigyan ako kamo. Ah, BBM. Oh, BBM siya. Vice President mo, ma'am. Isko. Ah, kan si Sara, Kiko, Soto, Vice President Doc William, Atienza. President TV. Ah, pili ka sa Vice President. Sino? Soto, Soto. Soto isa. Sir, thank you. Sir, good afternoon sir. Kami, survey lang sir, kung may president ka na sir, tsaka vice president. Lenny Kiko ako sir. Lenny Kiko, oh, Lenny Kiko. Lenny isa, Kiko isa. Okay. And Kiko. Okay, thank you sir. Okay. Ito kami. Thank you. Tayo. Sir, good afternoon sir. Survey lang kami sir kung may president ka na sir, tsaka vice president sa eleksyon na to sir. Ano po? Sino sir? BBM Sara. BBM Sara. BBM Sara. Sir, sa'yo sir. Survey lang kung may president ka na. BBM daw. Ha? BBM. BBM. Vice president sir. Sara. Sara rin. Oh, sige. BBM tsaka Sara. Ano po yan? Survey. Survey sa vlog sir. Sige. Dito ma'am. Dito kayo. Bukas ang umaga. Sir, good afternoon sir. Ma'am, survey lang kami ma'am kung may president ka na ma'am tsaka vice. Sino po? BBM. BBM. Vice president mo ma'am? Sara. Sara. Sa'yo sir? Same lang. Same lang. BBM tsaka Sara. Anong masabi niyo ma'am na sinabi nila Pinglawan daw yung mga taga Pampanga? No comment. Ano kami? Di totoo naman sabi nila, di totoo daw eh. Hindi yan totoo. Thank you ma'am. Ma'am, good afternoon ma'am. Ma'am, survey lang kami ma'am. Ay sir, survey lang sir. Kung may president ka na sir, sa vice president sa eleksyon na to sir. 73. Ha? Di ba ako bumuboto? Ay, di ka ba bumuboto sir? Magkano na to? Violet TV. Ma'am, good afternoon ma'am. Ma'am, survey lang kami ma'am kung may president kayo ma'am, tsaka vice. Kayo sir? Wala pa? Undecided pa? Thank you. Ay, ma'am. Sir, pwede mag-ano sir? Survey sir? Kung may president ka na sir, saka vice president na election? Hey sir? Sino ang president mo sir, saka vice president? Lenny. Lenny ka sir? Sintik Soto. Dito Soto. Soto. Kasulat Lenny tsaka si Soto.
Sino to isa? Okay, thank you. Ako. Ay, ma'am. Bumoto ka na, ma'am? Survey lang, ma'am. Kung may presidente kayo, tsaka vice. Si ano po? Sino po? BBM po. BBM. Tsaka vice, ma'am. Si Sarah po. Sara. Oh, ganda rin, ma'am. BBM tsaka Sara. Isa lang. Sa'yo, ma'am. Survey lang, ma'am. Eh, nagmamadali ako, kuya. Ha? Nagmamadali ako. Madali ka. Thank you. Sige. Ma'am, survey lang kami, ma'am. Afternoon po. Kung may presidente na kayo tsaka vice president sa eleksyon na to. Sino po? Lenny, Pacquiao, Isko. No comment, ah. Kayo, ma'am. No comment po. No comment pa lang. Undecided pa. Wala pa. Wala pa. Sige, sige. Wala pa po. No comment pa lang. Thank you. Pwede ganon. Afternoon, ma'am. Ma'am, survey lang kami, ma'am, kung may president na kayo tsaka vice president kayo eleksyon. Kayo, ma'am. President po, tsaka vice president. Bongbong. Vice president niyo, ma'am. Sarah. Sara sa'yo, ma'am. Vice president niyo, ma'am. Bongbong din. Bongbong. Dalawa sila. Dua. Dalawang bongbong, dalawang Sara. Okay, thank you. Huwag yung harangan. Sir, ma'am, good afternoon, ma'am. Survey lang kami, ma'am. Kung may president. Di ka magboto. Thank you. Hi, sir. Sir, good afternoon, sir. Survey lang kami, sir, kung may president ka na, sir, sa vice. Na election. Lenny Robredo, Lenny Robredo, isa. Vice mo, sir. Tito Soto. Soto. Lenny, tsaka Soto. Sa iyo, ma'am. Kamukha din. Pareha lang din. Lenny, tsaka Soto. Sir, sa'yo, sir. Camera na, sir. Paras lang din. Lenny, tsaka Soto. Bali, tatlo. Ano yan? Nagsasurvey ka? Survey lang po sa YouTube. Upload daw po kasi umaga. Meron pa ba? Ma'am, good afternoon, ma'am. Ma'am, pwede mag-survey, ma'am? Kung sino ang presidente niyo, ma'am, saka vice president yung election, ma'am? Sino po? Pacquiao, Isko, BBM? Lacson. Nano? Sa'yo, sir. Sino sa'yo, sir? Ha? Survey lang, sir. Sa YouTube lang to. BBM daw, tsaka Sara. Kasunod. Sa'yo, ma'am. Wala pa, ma'am? Wala pa? Sarang. Sara? Opo. Sige. President mo, ma'am. Mano po. Sino? Isko? BBM? Si Lenny? BBM mahal po. Si Lacson? Si Pacquiao? BBM? BBM na si ma'am. Thank you. Ito. Good afternoon, ma'am. Ma'am, survey lang kami, ma'am, kung may president ka na, ma'am, tsaka vice president ngayong election, ma'am. Si Lenny. Si Lenny. Vice president mo, ma'am. Si Kiko. Kiko. Lenny tsaka Kiko. Lenny, Kiko. Thank you, ma'am. Sir, good afternoon, sir. Survey lang kami, sir, kung may president na kayo tsaka vice president ngayong election, sir. Ha? Survey lang? Opo. Dito na to, no? Sir. Kanino ba tayo? Lenny Keno. Lenny tayo, Lenny. Lenny kayo, sir. Ako, Lenny. Lenny ka, sir. Lenny. Vice president yan. Ikaw, sir. Pacquiao. Pacquiao president Oo, yan. kakain Pacquiao, tayo pasikat tol. dalawang Lenny, isang Vice Pacquiao. President ko si ano? Vice. Soto. 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 Sa'yo, sir. Siyempre, masating masalis eh. Soto rin. Ako si Lenny yung gusto. Si Lenny si ma'am. Lenny. Tsaka si Soto Anong nga. vlog yan? Lenny tsaka Soto. Vlog yan? Oh, sir. Vlog, sir. Anong... Sir, Bu Electric TV. Sige, sir. Thank you. Good afternoon, ma'am. Ma'am, survey lang kami, ma'am, kung may president ka na, ma'am, tsaka vice. Sa election po. Isip pa? Ha? Inisa pa? Undecided pa? Isip pa kung... Okay. Thank you, ma'am. Ha?
Hindi po, survey lang sa YouTube. Sino dala nyo? May Lenny, may BBM. Oo. Wala pa ma'am, o ano ma'am? Wala pa? Oh. Siguro Lenny ako o kaya Isko. Oh, undecided pa. Kung sino sa dalawa. Ayun, thank you. Ma'am, good afternoon ma'am. Survey lang kami ma'am kung may president na kayo tsaka vice president yung election ma'am. Ah, Survey lang po. President by po, Lobredo. Survey daw. Vice president mo ma'am. Sorbeya da, kereng presidente. Mag-survey lang. Survey lang ma'am kung sino president. Vice mo ma'am, sino ma'am? Vice, same. Si Kiko. Oh. Si Kiko, Kiko siya. Sulat mo Kiko. Huwag da, Oh, vice ma'am, vice tsaka president. Sino president mo ma'am, tsaka vice president? President ka? Opo. Kay, Lobredo, Lene. Lenny, tsaka vice president mo ma'am. Vice? Oh, vice president. Kiko, Oh, si yun Sarah. na, partner na lang. Oh, partner na lang, partner. Kiko. Taga-saan yan? Taga-saan yung Ito, survey mo. Sa YouTube po, YouTube. sa YouTube. Oh, yeah. Day pag-survey. Search mo to ma'am. Sa YouTube. Kaya sabihan daw yung TV da. Survey. Lenny! Ano? Kayo ma'am, sir. Survey lang kami ma'am, sir. Kung may president na kayo tsaka vice president. Tapos? Tanong lang po, survey lang sa YouTube. Aki, Soto kami po. Soto yung Soto tsaka Robredo. Kasulat. Paras lang kayo, sir? Ma'am? Soto Robredo? Yan, makakalimutan ka TV yan. Kayo, sir? Baka meron, sir. Survey lang sa YouTube. Wala pa? Sige, thank you. Sir, kayo, sir? Survey lang, sir. Baka may president na kayo, tsaka vice president. Wala pa? Ikaw, sir? Ikaw, sir? Survey lang. Kung may president ka na, tsaka vice president, sino ang presidente mo? BBM. Lenny, BBM, Pacquiao, Soto yung vice president. Yung president mo, sir? Isko, si Lacson, Pacquiao, Pacquiao isa. Yan. Okay, sir, thank you. Ano, sir? Search nyo mamaya sa BFF. Okay. Survey lang, sir. Kung may president ka na, sir, saka vice president. Si Lenny, saka si Soto. Lenny tsaka Soto. Lenny tsaka Soto. Okay, thank you. Lenny tsaka Soto. Okay na rin. Okay. Hello, ma'am. Ma'am, good afternoon, ma'am. Survey lang kami, ma'am, kung sino ang presidente niyo, ma'am, tsaka vice ngayong election, ma'am. Alam. Di ba? Si BBM, si Lenny, Isko, si Pacquiao, si Lacson. Sino, ma'am? Kasi ano parang Si Lenny ka, ma'am? Oo, Lenny. Vice President mo, ma'am? ayos lang. Gusto ko to. Soto daw. Lenny tsaka Soto. Baka surat eh. Lenny tsaka Soto. Okay. Thank you. Tao po. Kayo, ma'am, survey lang kayo, ma'am. Kung may president ka na, ma'am, tsaka vice president, may election, ma'am. Tanongin ako ng presidente. Matay na survey na. Survey. Sa vice muna ako, pwede? Opo, pwede. Ako vice. Solid. Tito Soto ako. Tito Soto, solid. Tapos, president, ma'am. Nano kay BBM o Lenny? BBM! Kaya balong pati. Sino? Wala pa? Sa vice na muna ako. Vice na muna. Tito. Undecided pa sa Oh, siya president. daw. Siya daw. Sino? Lenny yan. Lenny. Lenny, si ma'am. Vice president mo, ma'am. Ha? Vice president. Soto. Soto rin daw. Soto. Ikaw, ma'am. Soto Kaya ka, kay ma'am. survey. Ayan. President mo, ma'am. Ako Marcos. Lenny. BBM ko. Ako Lenny, si ma'am. Unahin mo muna si ma'am. Lenny, isa. Tapos ito si ma'am. Marcos ako. Marcos siya, Marcos. Bongbong. Bibi. Wala po. Libre. Inano mo ko. Yan. Oo, to. Vice President mo, ma'am. Vice President mo, ma'am. Na? Sara, Soto, Napuiliong, Kiko, Si Sarah. Sara.
Sara. Okay. Gusto ko Sara. yan. Kayong Sara. Okay. Thank you, ma'am. Anong kain ka? Gusto ko yan. Sarah. Try sa ano. Nalipat ko yan. Ma'am. Kayo, ma'am. Survey lang kami, ma'am. Kung may president na kayo, saka vice president. Dahil pa kami 20. Pili kayo. Lenny, syempre. Lenny. Vice mo, ma'am. Soto. Soto. Lenny tsaka Soto. Lenny tsaka Soto. Tayo. Ayan. Ma'am, good afternoon, ma'am. Survey lang kami, ma'am. Kung may president ka, ma'am, tsaka vice. BBM. Apo. Wala pa, ma'am? Wala pa po. Vice president, ma'am. Baka meron na. Wala pa po, sir. Wala pa. Kayo, sir. Survey lang, sir. Bongbong. 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 Ulit. Vice president mo, sir. Sara. Sara. Ilibin tsaka Sara. Kayo, madam. Sir. May president na kayo, sir, tsaka vice? Wala pa, sir? Hindi ako nagpo-photo. Di mo boto. Thank you. Mahala na eh. Ito kayo, sir. Lalo yung... Sir, good afternoon, sir. Survey lang kami, sir, kung may president na kayo, tsaka vice. Ano po? Opo, pili kayo. Kung may president na kayo, tsaka vice president. Yung magka-partner na lang dalawa para sa akin eh. Sino, sir? Sino partner, sir? BBM. BBM, tsaka Sara. BBM, tsaka Sara Pululan. Sa'yo, sir. Presidente mo, sir, tsaka vice president, kung meron na. BBM ako. BBM din. Tsaka si vice president. Undecided po ako. Undecided sa vice. BBM na pala to. Sa'yo, sir. Survey lang, sir, kung may president ka na, tsaka vice. Hindi ko alam. Paalam, sir. Okay. Ito, Hindi ko alam. Dito tayo kayo, sir. Sir, survey lang kami, sir, kung may president na kayo, sir, sa vice. Ha? Survey lang. Survey. Opo. Ako sa vice. President, tsaka vice president. Sa presidente, Lenny Robredo ako. Lenny. Oh, Lenny. Sa vice, Tito Soto ako. Tito Soto. Soto sa vice. Sa'yo, sir. Sa'yo, sir. Lenny. Lenny Kiko. Hindi. Soto. Lenny tsaka Soto. Yan, Lenny tsaka Soto. Yan. Soto. Yan, thank you. Dito kayo, sir. Dito din. Sir. Good afternoon, sir. Survey lang kami, sir, kung may president na kayo tsaka vice. Yung ano, president, vice. Wala mo ng president eh. Sino, sir? BBM, si Lenny, Mamili ko. Pacquiao, si Isko, Pacquiao, Lacson, Lenny. Lenny. Lenny na siya. Vice mo, sir? Bobo. Ay. Si Ong, Dr. Willie Ong. Ayan, Dr. Wala Willie ba Ong. na yung kuya pang gas? Yan. Hindi, ang daming bagyan ng gas. Okay, thank you. Wala pa sahod, sir, pag sahod. Ay pa oh. Ay, sino? Pare ko? Ay, si sir. Tulog pa si sir. Hindi naman tutulog ko. Selfie lang, selfie. Ay, sir. Camera na, sir. Nasa TV ka, nasa TV ka. President tsaka vice president, sir. Camera na. Marcos ako. Marcos. Vice mo, sir. Duterte. Duterte. Marcos tsaka Duterte. Sara. Yan. Thank you. Ikaw, ma'am. Bubuto ka na, ma'am? Di pa? Lalita. Thank you. Sir, good afternoon, sir. Survey lang kami, sir, kung may president na kayo tsaka vice president, sir. Ito, si Bongbong. Sino, sir? Bongbong. Bongbong? Bongbong isa. Vice mo, sir? Sara. Sara. Bongbong tsaka Sara. Sa'yo, sir? Bombong. Bongbong din. Sara. Tsaka Sara. Bongbong tsaka Sara. Sa'yo, sir? Iba pipipili Ha? dyan. Nandiyan presidente. Bongbong. Lenny. Tsaka Ha? Soto. Lenny tsaka Soto? Lenny Soto. Lenny tsaka Soto si sir. Lenny tsaka Soto. Yan, Soto. Ilan na yung kay BBM? Marami. Marami na? Marami na rin. Pahap ko ka. Oo. Lenny tsaka Lenny. Nauna si Lenny. Okay, sir. Thank you. Okay. Alright, tingnan natin kung ilan yung total respondents tsaka total votes na nakuha nila.
43 respondents lahat. Si Lenny nakakuha ng 22 votes, katumbas ng 51%. 19 votes para kay BBM, katumbas ng 44%. 0 naman kay Isko at saka Lacson. Total votes naman kay Pacquiao 2 votes, katumbas ng 5%. Okay guys, sa Vice President naman tayo na may total 39 respondents. Si Soto nakakuha ng 19 votes, katumbas ng 48%. Si Sara naman 15 votes, katumbas ng 39%. Doc Willie Ong nakakuha ng 1 vote, equals 3%. Kiko naman 4 votes, katumbas ng 10%. 0 naman para kay Atienza. So yun na nga guys, maraming salamat sa taga Magalang Pampanga. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell button para updated kayo sa susunod na video.